First, according to the agenda, directly to the agenda, actually we have got a short speech delivered by Sir Anthony Torong from the side and Sir D. Hashidin from the side. Iba tempat makan cirup kamtam penar woro arleng masuk di penar woro di perlok karbi ni sekali yo yang meeting kamtam ni di asam ni yang kok langsung kali dan yang ini dia rai juri wow wan biang sisi ni negas ni to declare to wan biang song sai kamtam mapok ni di bara biang wana ilang gedor pasang kali pen paula yang sisa kuen sisin hawa iyo echem gua kamtam di perlok karbi negas ni di pembai i wa wa next ini pembayi atau meeting iman successful bag meeting bye nanti yulti nado yang ibu kan lagi benar le nado